Bayasong সমুদ্র এমন জায়গা যে বিনি বিসিঙ্গ কবংমা কক হুই টনি যাক কোনো বরক ফানো সাইমেয়া যে সমুদ্র বুসুক কুথুক টাবুক ব সমুদ্রনি বিসিঙ্গ কয়েকটা জায়গাতেই প্রাণী টঙ্গ যে টাবুক সুক জরা বরক ন নাইটুগুই মায়াক হুই এক্সপেরিমেন্ট দিখাইংকে বরমুন্ডা ট্রায়াঙ্গেল tei kemajak Atlantic City eba marmit aborok joto mistri haino bat chini scientist rok kolokma jora logui research khlaima bagui borok সমুদ্রনি kuthuk bisingni morok rangchak rok bo manka tinini video angno rokno haino for jotoni sela incredible manei naitukjak mani abono funo gana. Hello Bayasong ang naidi ano Kokborok Amazing Fact Channel World War II Silver 2013 year Odesi Marine Explorer ni Treasure Hunter ni team rock emon kaisa manei mankha je aboke bo fano mannai hinei chongya borok সমুদ্র ni kuthuk ni kaisa ship ni jotoni selai metal eba luha recover khlai kutal world record sramkha সমুদ্রনি 5 কিলোমিটার বিসিঙ্গ 61 টন গোবাং সিলভার নাইটুগুই টিখলাইখা म नर्थ एटलान्टिक कोस्ट नि गानाव गुल आइलैंड नि टिखलाई जाक्का म सिल्वर अनेक बिसि आगे कलुकजाक ब्रिटिश कार्गो शिप नि टंगमानि जे आ शिप नि बुमुं एसएस गेरिसु टंगमानि म फेब्रुवारि 1941 no kaisa German boat by thungkur nangma bagui kölugui thangka jefru mo Mumbai ni simi UK ni phasingo thangui tongpuro aro kazak 83 crew member ni bisingo jotono thyi thangka only second officer Richard area simi banchikha aboni badebo mo Odesi treasure hunter rock 2752 silver bo naituk khaje 99% pure silver hinei report khlaijak ka UK ni transport department ni loge contract by mo pura silver naituk jakmani 80% Odesi no rijak kha Jemchuk Canyon World ni jotoni selai kuthuk underwater canyon Bering Sea ni thik kni ksaro located mo pura 1.6 mile kuthuk mo Grand Canyon ni selai bo onek kotor tei mo thukmani ke walto jotoni selai kuthuk bini volume pura 5853 kilometer cube Jengchuk Canyon asuk kotor je pura Grand Canyon bini bisingo habui sukulugi simi mano Jengchuk Canyon no pura kahamke naina hingke norok space o thangna nangnai Scientist Daniel New ke hai hinei sao mo jaga world ni jotoni selai smooth tei flat oro ni bisingo only 2-3 chikon hapung tongo abobo 2-3 miles se scientist rock mono tuyui onek serious je mo canyon bahaike sramchak khna kisa scientist rock ke hai hini salayo mo canyon tufan tei earthquake ni bagui se element change ni bagui ungkhna Dogger Land Atlantis tabuk sukjora jotona haima tongo Platoni sawi klangjak kemajak jatuni city Atlantis only kothmao simi tongna hinei but walto onek kemajak underwater city ni bareo information kari jaka je abo wanama singsa aro ni bisingo kaisa Doggerland je jotoni selai puila 12000 BC sikang North Sea o nukjakmani tei glacier tui golima bagui prai 8500 BC sikang abo tuyo kulugui thangka mono Britain ni Atlantis bo hinjago Doggerland onek kotor city tongmani researcher ni moteke mo England ni East Coast ni simi Denmark jora kolok tongmani tisrok hai hini chongo oro mamut tei pasahasini borok rok tongui tongmani Doggerland onek bisi sikang kulugui thangka but mo bisini puila wono scientist rok kisa kulugjak bolongni fasal means jibasmo mankha tei borok sample bonahaka tei o jaga wa scientist rok agini borok rokni tools tei sikar khlainani mani rok bo mankha underwater river Bayasong nor kunu jorao chongkhada সমুদ্রনি tolao tuima ungkhada confused but mo kuboino scientist rock Istanbul ni ganao borpura street ni gana সমুদ্রনি bisingo mankha mo tuima je world ni jotoni tuima bai gonika hinke 6 jotoni selai kolok tuima ungkano wanama singja kokke mo tuima tuini tolao tongphano oro tesa chikon waterfall log botongo mo tuima ungma ni karon
tuini density tei oro tongnai sediments ni matra je Black Sea tei Mediterranean Sea ni selai onek kebang aboni bagui tuini tolao tongui river effects ramo. Baya songmo nongka 4 incredible underwater discover video chaja kahingke norok like share khlai di tebo amti hai amazing content naina bagi naidi ana Kokborok fact channel subscribe khlai bell icon seboi redi.